Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chiar tu silian sang puya Mizoram le Bangladesh Ramrishula district ho tu the voin khan Aizawl state guest house an meeting Economics and Statistics 7 Economic Census akal puitran Prime Minister Narendra Modi chon France UAE le Bahrain tlo turin voin khan zin chuak Malia free facten sipai te anam bunna sipai panga an thi Mizoram le Bangladesh Ramrishul district ho tu the voin khan home secretary Pulalbiak zama ka ishoin Aizawl State Guest House an meeting a tun hi he meeting an evoi thum na ani meeting thurel zinga dan kala ramrikan chungchang te ramrishul poi khoina ven konga tho ho te dan phalo bungrole ruilho tol dan konga mlak te dan kala ramrikan ne poi khoi tu te ramrikan a tlan chia thon kina hun bot se te artela he ba ga hian meise le no pang shal le tol ruk do na konga tranrol dan tur te an soi howani Khothang tui pui kaltanga Bangladesh chunga ramu hausana tolru khapna chungchang po soi hawani a fur tui tamhun laya Bangladesh tui khoin Mizoram chung hun hiam lai zo ka tui lian athen lo na tura ro mana siamte sil suri mar parel korpui cho mona insum don ton na te India la Bangladesh ramrichin chena panphun te siam bele omsa che thatte ramri ven konga Border Security Force BSF le Border Guard Bangladesh BGP ahova fe chwa thinte rot ania Puanzar manga longsin siana siamte Bandarban Hill District Ramrishula BOP siam le meeting hung bera thurel te bozi chungchang thilet na te ani meeting a hian Bangladesh sa Bandarban Hill District le Rangamati Hill District DC te ba ka mi poimo thanem tak an telani Delhi Chamek Chief Minister Puzoram thanga chon Nimin Khan Union Minister for Water Resources Gajendra Singh Shekhawat chu office a komin Mizoram ro tui da khol dan chungchang le niang nar zo committee in tui thiang hlim an ne the dan tura soipui Puzoram thanga chuan Mizoram chu ro tui dong tam state ni ma se a khol na lam nei tha tok lo awangin thalain hun tam taka tui har satna atheng thin ti asoya hei hi sutkian pui turin Union Minister chu angena Union Minister chuan alo enjui tur thu shilin project siama thelu thoi turin thu aron ani maule ruwa chin chu tui na ti punnan le hum halna na tangkai don ti soidunin Maule ruaba ka so thing ai eng chuna sazoka ching mor turina chabok Chief Minister his State Planning Board Vice Chairman Puis Ramoy Sports Minister Purba Romoy Roite Chief Secretary Pulan Moy Chongol official dangtem an troi om ani Economics and Statistics 7 Economic Census Board sa inan in po sa na sang te akal puichana Voin Khan Economics and Statistics Director Pulal Khu Masailo chuan tang zarin Common Service Center E-Governance Services India Limited National Trade Union of Mizoram IOTele Directorate of Economics and Statistics at Hoktu10 he hun hi antel pui ani 7 Economic Census hi Digital India zuin paperless akalpui turani mobile application mangin supervisor za somli pakhale enumerator zaruk somni 10 Mizoram puma Economic Census na hi intina kalin an thokdon ani 7 Economic Census hi voina tengin Mizoram a thotan ani thil tul poimo la khomna tan thathum le data verification hian thakhat le chan ve dang o turanga yani Economic Census kumnga dana ti thin chu kumthum dana ti to turani sum siam theina hmun sum don na inte beratang alian ber thleng Economic Census hian huam ani sarkar kumkal mek sangni sompakwa sangni somni atana chakma autonomous district council budget cheng vibe che somko panga noi somni poriat sing kwa sangre chu tunkar tholani khan pass ani budget pumpu atanga za somko pathum chu thoktu te hlo turani abak zong chu sarkar in rel bonele masona na te naw thona turani budget sarkar na thokte hlo tur ni lo atam jok chu school education kai hnuai da ania zirlai te hne na tanga admission fee lak thin chu ti topin admission hi a thon vek ni to don ani fan hi school thom thatna sikul bungra mamo leina le zirlai bu a thona semna tan te man turani MDC constituency tinatan MDC local area development fund cheng no enga theu da le ani lo tur in dailo na cheng viable se som pakhat no somle pakwa sing ni sangthum omin hemiatan additional fund deal na chu state sarkar at helule to ani State Finance Commission grant fund sangni som press som pakwa tanga grant in aid mo tangin cheng viable choruk no som sri pariat sang ni le zani somruk chu employees pension contributory fund executive committee chuan an chung lut bok furthut khom ni khatna tun thani som paruka podlu The CIDC Land and Revenue Rules 2019 chu voin khan soi hovin lungrol taka pasani member sompanga in thopin member pasarin akal zongin an vote thung bilpulu tu CM Rasik Mohan chakma chon tun thlenga dan mu mal omlo wangin leman chi alak chungchang le ran record von chungchanga Revenue Department chon du thu samlo hleni atia kum somporuk malam khan the Land and Revenue Act
2002 chu gazeta chu ani to he act hi achoi anga malak zui nan rules siam tur chu siam alolan ni lo rengani atia CIDC biological diversity rules 2019 po wen khan sayova pasani an start question pasari chhan ani bok CIDC monsoon session chu wen khan ti top ngalani tun session a hian bill pahni le official resolution pakhat pasani eptumin baratanga zona lut somthum pahni chan ani leilen na tur meichia te in huim tur one stop center OSC tiawa manai lok tur chu wen khan CIDC bupes chawdhurin a hong one stop center building thar tur hi concrete building sakmek ani wen hon tak hi chu DC office quarters pakhat building sakzo ma lo lei lok tur ani one stop center honnein khoma DC puchaduri chuan one stop center sagna tur sum hi avain sarkala pui Ministry of Women and Child Development in aron tumania he center hi meichia pasal te emo chung te emo kutur te mipat meichia na leilen na tur te le thil sang sanga kutur te anin humim na lailok na inani atia center hi chunjan zama in hong turania engtiklai point harsina tok meichia ten an pan thereng anga ma se hom ang tak taka omhlen na tur chi ani lova ninga chung anom thenga he me chung hian medical lam le court lama boipui ngai anni point OSC a thoktu ten an boipui vek don ani nu naw pom le kumriat noi lam fane te point no pangshroin he OSC hi an pan thei bok ani OSC hian arwalin mi panga ado zo dona thoktu te baka police le medical lamin an vil reng don ani ti bok siha one stop center hi mamo te tan phone number pani bial pani panga engtiklai point abiak thereng ani lunglei khopuya bolho song boldan tur thlir hovin voin khan MJ member tele DUDO office sa thokte an thu khom lunglei khopuya solid waste management rules sangni sompruk bozui dan soihona hen DUDO puan ru lal shroi chuan SWM rules 2016 bozui dan chu National Green Tribunal in athli reng to awangin dulo theipo ani to lova he faina dan mang hian na setaka malak angai ni atia tuna lunglei khopui chunga malak na sang jinga bolho chithuma thliarte kholaya ti nokle in thiar de shemna siam tele bolho pai manlak chungchang te po DODO hian a soi fi a chung tinin bolho chithuma clear tura in shil nan campaign ne mekani thule VC zongjong te he milama hian mi pui lo zirtir tura she tir vek ani to atia bolho pai manlak chungchanga chuan lunglei town sanitation task force thu khomin arel to bo zuin VC sang mani in khon thei veng chuan bolho hi anin khon to anga mani in khon thei lo veng te zo department a khon to dona bolho pai man ero chung tin ten an pek vek angai to ang kholaya in thiar bolho pai chil chak ui ek tir le adang te shemna poisa choitur zat task force in alorel to po soi honi solid waste management center how wrong khen ma siamek din mun le environmental clearance nga mekani thute po soilan ani social surveillance 2020 atana in boss in clear honi ba ka mizoram khopui final na sangni som boko ma chon tur in boss in turte soi honi bok chanchin thari all india radio aizol tanga puanani prime minister Narendra Modi chon France UAE le Bahrain to turin vein khana jin chuaka pomodi hian atho khanna France atlo anga France president Emmanuel Macron nen Paris a rampani thoduna sang an seidunang France a cham chung hen France prime minister Edward Charles Philippe Ahmudon boka Paris UNESCO headquarters a India mi cheng te ma thu soyang kumsang ka som nga le sang ka ko somruk paruka Air India thon che sulathi India mi te shereng na mun siam a hongdon bok pomodi chon France United Arab Emirates le Bahrain atlo tur chuan anin thian thatna ati nge tur thule thodun na tur mathar ngai to konga apui don ani ati bok Malia filfekten sipai annambun na sipai panga an thia mi pahni an hliam bok sipai de chon in lambon na hi boni le hombori khoin kar konga ani thuan soya mali malam hi kumsang ni sompani khan muslim filfekte thunan noya oma friends sipai te puinen ne annia ma se hemenu po hian in beina thlengzeu zeu renga kumsang ni sompanga tang phei chuan ramchung ngali laya tharum thona hi a thleng zui ta zel ani chanchin thar seti topna na tlang pui Mizoram le Bangladesh Ramrishula district ho to the Vein Khan Aizawl State Guest House an meeting economics and statistics chuan 7 economic census akal pui tran Prime Minister Narendra Modi chuan France UAE le Bahrain to turin Vein Khan azin chuak Malia free fekten sipai ten lambunna sipai panga an thi chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chuani